henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第6章第5节到第15节，论祷告。Patas Matay 3:10, Pah 35 kenay, Pita 35 kenay. Lemengaw kuli dadulun. Demulun sida o, ia pedeka saw sajik tahagasaw madu. Yasa, dahia o, semkuhun mahiyo demulun sapah pasdian ni, pasitelengan alo palu, papakaita daha sajikun. Balay pi lengagay mako, wada daha ngalun ka seniyok ni ida. Kia ka kia ni, demulun suo, usa takayan su nanak ni, depil hangun ni, deluni tamaan su ini tay. Manu saw kia ni, kamita lenus kenepah katama su balaw o, masiyuk so unan. Kia ni, demulun namu sida o, ia petika saw sajak isin keluhan. Hamut betebalebeleh kali demulun. Dahia o, lala balay ka kali tado, kika kebahangun utuh balaw, mesa lemengelung. Manu saw kia do, ia pulu dahyaan. Yasa, tama namu ga, ini namu peisahyan niya na o, ida na tenaglaun ka kensula namu. Manu saw kia ni, yamu o, kesaw ni demulun. Tama nami gagabalaw, tay saw sebelum kana sejak ka suyang hangan su. Tay susaw ang pagkalawa kana telangan. Pedekani saw balaw kapahani babaw tagan ka lengelungan su. Uko nami kadajiak o biki nami haya jiak sayang. Saw nami semelua pengkesan daha menan o selua ay nami haya ka kusa nami uli. Ia nami pestelengani makaleko pensepengan. Pertaji nami pekeutus pah pegihro nakeh. Nasi namu semelua sejikon pengkelaan daha kali o. Empeselua munan ka tama namu balau uli. Nasi namu ini selua sejikon o. Aji empeselua pengkelaan namu kali ka tama namu balau uli.